ubuyobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute? Ubu uri hariya utazi amateka yaho, niyo waba waraturutse ahandi by the way, ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. Ntabwo bavuga ngo ntabwo yewe, ngo ntabwo navukiye aha, ntabwo mbizi. Urajya hese noneho ubundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gukebura abayobozi b'intara, b'uturere n'abandi bayobozi batandukanye, yongera kubibutsa inshingano zabo. Perezida w'u Rwanda asaba abayobozi kuzajya bakora inshingano zabo uko bwije n'uko bukeye, ariko no munsi yabanenze bitewe n'uko badakora akazi kabo neza. Perezida w'u Rwanda yongera kubibutsa yuko kwizi ntebe bicaho z'ubuyobozi nta kurangarana, abaturage bagomba gukora akazi kabo nk'uko bagahawe na leta, bityo n'abakozi b'abaturage bagomba gukorera abaturage nk'uko babyiyemeje. Bityo rero Perezida w'u Rwanda yabigarutseho kubera ko abayobozi b'inzego zigiye zitandukanye bari kurangarana abaturage, ndetse ibyo bakagombye kuba bakora ntibabikore, bakaza kwicara mu ntebe z'umwanya w'ubuyobozi, ndetse ibibazo bikarinda iyo biba ibibazo biyicariye, ndetse ibibazo ntibabikemure. Perezida w'u Rwanda avuga yuko umuyobozi wese utazakora icyo amategeko avuga wese azamweguza akamukuraho. Perezida w'u Rwanda agaruka kwino ngingo, avuga yuko cyane cyane abameya b'uturere ari bo baba bafite inshingano nyinshi zo gukora, kandi nka kenshi baba bafite itegeko rikomeye cyane, ariko itegeko baba bafite ntago bajya barikoresha nk'uko bikwiye. Bityo rero Perezida w'u Rwanda yongeye kubakangurira no kubibutsa gukora inshingano zabo. Hari kuri uno munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo Perezida w'u Rwanda yaganiriye n'abayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame avuga yuko umuyobozi wese utazuzuza inshingano ze nk'uko zikwiye ngo yite ku baturage b'u Rwanda azakurwaho. Ni mu gihe rero ngo bamwe bagiye bahabwa akazi ko guhereza umuriro mu baturage, ndetse hari ahantu hataragira umuriro ngo kubera uburangare bwabo, kubera kudakora ibyo basabwe. Ubundi bwo Perezida w'u Rwanda yari yariyemeje guhereza abanyarwanda bose umuriro w'amashanyarazi, ariko yatunguwe no gusanga uturere dutandukanye two mu byaro hirya iyo ngiyo nta muriro uhari. Bino rero Perezida w'u Rwanda yabigarutseho abaza abayobozi impamvu batakomeje kugeza umuriro ku baturage no guhereza abaturage amazi. Bavuga yuko ngo babyibagiye, ngo bibagiye guhereza ngo abaturage amazi. Perezida w'u Rwanda avuga ati ni gute wibagirwa uri ku mwanya w'ubuyobozi? Ni gute wibagirwa guhereza umuturage amazi? Ni gute wibagirwa guhereza umuriro umuturage? Perezida w'u Rwanda rero yiyemeje yuko buri muturage wese wo mu Rwanda agomba kubona umuriro w'amashanyarazi ndetse akabona n'amazi, ariko bano bayobozi ntago bari kumukundira bino bikorwa kubyihutisha ngo bikorwe vuba, ahubwo araza kubabaza bakamubwira yuko ngo barabyibagiwe. Bije y'igihugu irahari, amafaranga ya leta arahari yo gukora bino, ahubwo ni ukugendaho bakayarya bakadamarara bakicara. Perezida w'u Rwanda rero yabigarutseho avuga yuko abayobozi nk'aba ngaba batagira icyo bitaho, bagomba gukurwaho hagashyirwaho abayobozi bafite akamaro. Ndetse se numara kweguzwa cyangwa nimara kugukura ko mwanya ukajya kwibugira ngo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nazagufunga, yabigarutse avuga yuko umuntu wese uziba azanyereza imitungo ya leta azafungwa. Bityo rero nibakore bagifite umwanya wo gukora, bafasha abaturage, kuko abaturage akenshi na kenshi nibo baba bitaweho cyane, kubera ko abaturage ni umutungo wa leta. Bityo rero Perezida w'u Rwanda yavuze yuko umuntu wese utazubahiriza inshingano ziwe nk'uko yazihawe na leta, yaba meya, yaba minisitiri, yaba abandi bayobozi batandukanye bari ku rundi rwego, reka duhere kuri gitifu w'umurenge tuzamuke. Umuntu wese utazubahiriza bino wese azakurwe ku mwanya, hajyeho ababishoboye. Bino Perezida w'u Rwanda bigarutseho kuri uno munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Perezida w'u Rwanda rero nibwo yakebuye abayobozi bo mu nzego z'ibanze, yongera kubibutsa akazi kabo, bakore akazi kabo. Ngaho nguko rero ibi nibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje kuri uno munsi ku gicamunsi, ari mu masaha ashira saa 8 z'amanywa, nibwo arimo aganira n'abanyamakuru, ndetse ikindi arimo aganira n'abayobozi, yongera kubibutsa inshingano zabo, icyo bagomba gukora kugira ngo bafashe abaturage. Niyo mpamvu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abareberera abaturage, ariko yaje kubabazwa
y'urupfu rw'umubyeyi wapfiriye mu rugo hano mu karere ka Karongi, ndetse ngo uyu mugore yagejejwe kwa muganga. Mu kugezwa kwa muganga niyitabwaho nk'uko bikwiye, ngo baza kumusubiza mu rugo. Uyu mugore ngo yari atwite, baza kumusubiza mu rugo, banga kumuvura ngo nagenda akosoze mituweli, ngo n'ubwisungane mu kwivuza yarabwishyuye. Uyu mugore rero aza gupfira mu rugo. Nibwo rero Perezida Paul Kagame yabajije meya w'akarere ka Karongi, avuga yuko atabizi. Nubwo Perezida w'u Rwanda yahise arakara, avuga ati ni gute abayobozi nk'amwe mutamwitaye ku baturage, ni gute abaturage bapfa murebera, ni gute umuntu nk'uyu ubabaje gutyo yaje kwa muganga mukamusubiza mu rugo, ni gute umuntu nk'uyu nguyu urembye mushobora kumusubiza inyuma aho kugira ngo mumuvure, nimba ari byo mumwishyuza mu bimwishyuze nyuma. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame rero nibwo yaje kurakara, avuga yuko abayobozi badakora inshingano zabo neza, batanita ku baturage, kandi ikindi abayobozi ntago Perezida w'u Rwanda Paul Kagame abashaka. Meya w'akarere ka Karongi yasabye imbabazi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yivuye inyuma, avuga yuko atazongera kurangarana abaturage, avuga yuko agomba gukurikirana bino ndetse akabishyira ku murongo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze yuko iki kibazo nicyongera kugaragara hano mu karere ka Karongi, meya azakurwaho hagashyirwaho undi meya ushoboye akazi. Ngayo nguko rero amakuru yacu yarayo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba urwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, mugire igicamunsi cyiza.